Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka ndirehoka no rathie na mbere wega indi Ndiritu once again ni onanitie gikono giake ni undu wake na Samido. Karen Nyamu lately akoretwo akiamukira njino kuma kuri Kenyans makiria thutha wa Samido gutariria muthoni wake Rumba ati kwa animo ndagacoka ringi, uko Samido agikira ndeto mukode ati kwa Eddie kwa nothing but prayers ndari auma na ndakauma. Na thutha wa Samido kwaria uguo akine no camba munene ni ndeto yonekanite gwikira Eddie hinya wona niguo akinya ni gutariria ndeto cikigie ndugu yake na Samido. Eddie ni akorwo agicokeria murumiriri wake umwe uri okumuragia kana hihi ni agikorirwo agikinyirwo ni interview iyo ya muthoni wake Rumba na Samido, na reaction yake ni iriku. Reaction ya Eddie ni agikorirwo ikionia ha fans ati she is happy na hari relationship yake na Samido ikire. Eddie lately went on her TikTok where she has been having a good time na ciana ciake na Samido kuri USA, where she posted this video and captioned it akiuga when he calls me mama, a caption that has proved to fans ati maundu ni mega muno gatagati wa Samido na Eddie na ndugu yao negicokete haria akiri mbere before Nyamu na Samido majie kwagana guku nenda-ini cia ukinyaniria ndigutenderithia ici makiria ndacaria toria cianginyira. Make sure no turn on your notification or subscribe niguo hingo ciothe ukamukira video citu tucemanie na wa next one.